Good no ka jing pot snew but ka jing LT ya ka Bayern Munich hadin baga PSG kelala ban pelim ya ka haka semifinal jong ka Second League but Shibit menta kamit ka Alnasrr u Cristiano Ronaldo kan sawan pai biang syaki jing ka Saudi Pro League but hoi prolog haka jing kun semifinal jong ka Second League hapdeng ka Bayern Persya ik PSG kena ka jing ka kalkut haka jing ka Andre ka PSG kelala apan jom langba haka aggregate point haka ne ka samoy nga try bun na pedeng jing kinong Christian football ikmil ti bha baka Bayern Munich kala apan khur iya ka Champions League namar baka don haka samoy ka babha Andre thau record sendan ka PSG kum kata ka club ka banangkong haka front football banyo apan qualify iya ka Champions League Marbud haka final ka ba Osman Dembele ru ulasyong haka kerdan ka balai kum ta rangil kai ban thep iya ka goal ka bastet tam tang hapo ka arminit haka semifinal history jong ka Champions League but don ru ki ba ong bo Dembele u don ya ka chance ban khurbiang ya ka Ballon d'Or sashi sen Marbud te perlo ka jil kai kalkut haka jing khai welo wekul nakaliang ka PSG la thep u Dembele nakaliang ka Bayern la thep ta u Harry Kane handrai ka PSG kalala apan pelim ya ka Bayern Munich langba rulasan haka aggregate but mentak PSG kal rung no syaka final haka bahkan saikun Persya iya ka Arsenal but habangi pai haka samoy ka Baldep ka PSG kalala aban pelim lailaway haka aggregate point iya ka Arsenal haka semifinal Andre mentapat ka samoy kinsay kendo haka final te porlok nakaliang ka jingsngaw ka jongpi manoban Korea ka Champions League haka ni ka samoy nakaliang ka Arsenal ka kamklain bor haka liang ka defend nakaliang ka PSG pat ka kleinbor haka atak but iya kane ka jing kon semifinal hapdeng kini ki artli ki tim ansai le kai no haka la peutri ume haka por khandai ba je shiteng kat ba habangi pai pat nakaliang ka Alnasrr u Cristiano Ronaldo Shibit menta kamit kan sai kon Persya iya ka Al Shabab haka raw ko balai pu ar kata da ka batam arpon iya ka Al Hilal haka mi iking pon kane ka jing kai kalong ka badon kam iya ka Alnasrr banang jan shushu banyok khur iya ka title jong ka Saudi Pro League bot ka porel kai kandai haka por khatwe shiteng men